Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc. It's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Jari Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Sakit. Ini. Dolek. Nah, ini penyakit GERD namanya. Apa? Asam lambung tinggi. Nyesek ya? Berapa bulan dah? Lama ya. Ya kita doakan semoga sehat lagi ya. Amin. Dolek. Amin. Amin. Bonus. Diskon. Jadi ini cuma ditempel-tempel aja. Tuh. Maka pasien akan merasakan sakitnya luar biasa. Dolek. Sakit nih. Tuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Balik lagi. Bonus. Diskon 50%. Ramayana. ITC Margo City.